Asinivusele eMaswati sesiselihlelweni i-Visionary Perspectives eSwatini. Lihlelo-ke lolihamba embili eveni laKaNgwane etindzabeni tayo ipolitiki nenhlalakahle yalo live. Sohleli naye-ke the Black Mamba ngivelaphi wakamamba Sibongo. Ungahamba-ke umhlaba ucethe angeke uyibone lenye i-Black Mamba le njengale lohlala nayo njalo ngelisonto umfana wabogogo nabomkhulu. Sengiso-ke isikhathi Maswati akithi ekusisaleni batshela bogogo nabomkhulu khona emakhaya seyikhona i-Black Mamba. Ya umfana lofuna-ke ukuthi bogogo nabomkhulu bahole 2000 emalangeni ngenyanga sisho njalo sithi bogogo nabomkhulu sifuna babambe leyo mali leyo njalo ngenyanga ngoba imali-ke lesicalelo leyo ngoba bogogo bantu abamcoka la eveni lekufuna ukuthi baphatheke kahle. Sifuna sibe na hulumende Maswati weMaswati luyawenda kuthi impilo teMaswati tibe letinhle impela. Sinivusela-ke emagumbini lamane emhlaba Maswati akithi nakuto tonke tinkhalo telive la nikhona khona noma ngekhatsi eveni laKaNgwane noma ngaphandle kwalo live. Sibonga kona-ke kusithamela lapha ehlelweni kaSwazile News umsakato noma ngelikhasi lelihamba embili eveni lonke jikelele. Na ufuna-ke tindzaba letiphilako naletichapatelako naletishisako khona eveni tala kaSwazile News la utatitfola khona tingakahlutwa tinjengoba tinjalo tihamba embili. Siyethemba kuseMaswati-ke konke la kuneliswati khona emhlabeni eMaswati aphilile. Ngihleli-ke nebantu labakhulu namhla la elihlelweni i-Visionary Perspectives eSwatini njengoba sitabe sikhulumisa sihloko lesikhulu kakhulu lokuyawuba imfokoto lenkulu ukuthi ngingasho tinto letsite bese ngiyabaniketa lithuba bayatethula bona abantu labadzala lengihleli nabo la Comrade DP Deputy President wePhudemo People's United Democratic Movement njengoba sathi Maswati lamahle kwekuthi sonke singiyo. Ya sisho kona ukuthi nangabe la eveni uphambene netinkundla uyiphudemo. Siphindze-ke sihleli nembokodo lapha sihleli na President we-Women's League. Ya batatethula-ke Maswati akithi ngalokufanele mina nje lengikusho-ke ukuthi ngenani-ke sesikhathi sekuthi ningene khona elihlelweni nithi lingangena-ke Maswati akithi bese senitsinza lona likinobho lekushelelisa nekuhambisa letingxoxo netinkulumo tanamuhla la. Nitsinzane-ke emakhaya nisho senihleli nayo i-Black Mamba iyanitsanza khona emakhaya. Siyethemba ukuthi-ke nonke niyawuhlala nilalele ngoba siyeva ukuthi njalo ngaleti khathi bese Maswati ayahlala abatica gogwana ayahlala endlini kagogo ayahlala lapha emadladleni nakuma lounge. Ya ngoba kunebantu ema-private lounge ukhanze ukuthi bahleli lapha. Siyeva-ke ukuthi nakusekhathi esigodlweni siyangena qathatha siyi-Visionary Perspectives eSwatini sithi-ke sifuna kona ukuthi sivakale Maswati kuto tonke tinkhalo telive. Kuvakale futhi ukuthi ama-intentions ethu yini. Ma-intentions ethu-ke la ka-Visionary Perspectives eSwatini ngokuthi Maswati akithi atihlolisise tinto aticwaninge athi nekuthi live libheke kuphi live Maswati akithi libheke enkululekweni lapho khona kuyawuba nahulumende webantfu hayi uhulumende wemndeni. Wathi Comrade Bacede asimfuni uhulumende welitulu uhulumende wekutehlela. Sisho njalo-ke nathi la elihlelweni sithi sifuna uhulumende weMaswati luyawukhetfwa ngeMaswati luyawenda ukuthi tonke timpilo teMaswati tihambe kahle. Sihloko sethu-ke namhla-ke Maswati akithi sithi 39 years of King Mswati's poverty economy examining his claims of exponential GDP growth. Losho ukuthi-ke nasesihumshela bogogo nabomkhulu emakhaya sithi sibuketa iminyaka lengemashumi lamathathu neminyaka lesishiyagalolunye leyimfica yembuso wenkosi Mswati wesithathu wemnotfo wenhlupheko umnotfo wekugedletela kwematinyo eMaswati lawuvako. Sithi-ke siyabukisisa lapha ngoba sivile lapha ngesikhathi agubha i-birthday yakhe asavela silungiselela ukuthi ufuna 2040 athi yena solathatha umbuso wathatha umbuso GDP noma-ke silulu selive
imali etingena kona ephuma kona letakhiwa kwevent linganiselwa esigidzigidzi sinye nehalf 1.5 billion kusho yena lo uthi ke namhla phase esandla sakhe umnotho setigidzi cishe letingaba 79 billion yena ke wakhuluma nga100 billion kodwa ke idatha isitshela nga79 billion la sitabe sibuka lokho ke Maswati ukuthi ukhulumi uqinisile yini lo mdzala noma kumba besenga letemithi baholi bami ke laba tangikhulumisela leso sihloko leso ngingakangeni ke Maswati kuto tindzatshana letimfishane tawufuna ngitikhulumise la anginikete bona baholi ukuthi banivusele khona emakhaya ngicale ngawe mengameli wetimbokodo eveni i-Women's League kunjani mholi wami namhla kusihlwa ukhumbule ku-unmute mengameli wami batokuva emakhaya Lishonile Mvuleni, ngiyabonga ukuthi ngibe yingxenye yalolu hlelo. Ngidawuvusela wena Mvuleni, ngivusele nelisekela lamengameli webusika yenkululeko eMaswati. Ngidawubuye ngivusele Mvuleni nebalaleli balolu hlelo lwe-Visionary Perspective. Ngibacolile Dlamini lo omelele isigejana sabomake kuyo insika yenkululeko eMaswati. Ngiyabonga. Amandla Mbokodo siyabonga kakhulu president bathi women carry half the sky no women no revolution anginikete wena sekela mengameli uvusele bona babukeli nebalaleli emakhaya Ngiyabingelela ngiyabonga Mfuleni usipha leli thuba ngicela ukuthatha leli thuba Maswati lamahle nginibingelele totonke tingalo abantu siyathokoza Mfuleni ukuthi sibe ingxenye yalo hlelo lokukhulu nalolune ligalelo lelikhulu eveni siyathemba unengilesta kufunza kule ngxoxo yanamhla kusihlwa siyabonga kakhulu sekela mengameli sethemba nathi ukuthi nitasekhamela baholi nisikhanyisele ngoba namhla lwenu loluhlelo iBlack Mamba itawube nje ilalela nayo iva ukuthi bathini baholi bayibuka njani lendzaba nalenkulumo lesisetikwayo namhla ngiyabonga nje baholi bami ukuthi nisende lesikhathi sekuthi nite ukhuluma neMaswati kulesihloko lesibaleke kangaka ngifuna ke kucala ngekuthi ngikhulumise tinto mhlawumbe tibe timbili tibe tinzathu njengenhlala yenda la ehlelweni lesibona tenteka khona eveni sitawucala ke lapha enkundleni yaseHosiya la sibone khona inkosi Mswati iyakhona siboneke imoto letakanokusho thamba kwekucala eveni sibona imoto takanokusho tihamba tiyalandzelana lapha kuma gravel roads kuhlotshisiwe lapha awayiwe imigwaqo kutamswati wefika lapha uyenga abantu ukuthi utawenda loka ande loka sesakutayela ke thine lesithobelweni lekithi wafika nga1994 wafika nga1994 Mswati wasithembisa Sikondiyela kuze kube nginamhla senze ngina44 weminyaka kude Sikondiyela esithobelweni so ke bantu baseHosiya nani nithenjisiwe kwathiwa ndawendelwa lokwa nalokwa nalokwa nisibo bekucala nathi sathenjiswa nga1994 Sikondiyela lendase esithobelweni lo ngikhuluma lo ngihlelinyalo kude Sikondiyela esithobelweni ngifuna ukuthi nithi futhi kubantu baseHosiya Maswati akithi lo hambo lolu lusilonza lesikhulu futhi licekela phasi sithunti sabacede emabuzi ngitsite ngesingisi nangibhala ama-notes ami lana ngathi this is a spit in the face of comrade Bacede Mabuza kokuthi kiwe leHosiya umikiswe lo muntu wabulala eMaswati kuyengwe laMaswati kulethwe tigulumba la kulethwe emaloli kwendwe i-PR exercise ngoba eMaswati akade lokusetigulumba lenitibona tipakiswe lapha nema-truck tonke leto tiyahamba ngahamba Mswati atisali la nkundleni kuyengwanine nje kuthiwe hey intuthuko inkosi vele ilethe intuthuko yona qobo lwayo kudlalwa ngani sifuna ukunikhumbuta sive saseHosiya ukuthi Bacede solo usejele
ngendzaba yemaqala langenawo. And kumqoka ukuthi singakhohlwa lokho. Kumqoka ukuthi singakhohliswa, singadukiswa ngaleyo ndzaba leyo. We will continue to demand justice for Comrade Bacede. We'll demand justice for Comrade Mthandeni. We'll demand justice for Comrade Thabo Kunene. We'll demand justice for all the other political activists in the country and members of the Swaziland Solidarity Forces. These are comrades who are fighting for the liberation of our country. We're unashamed to associate with them. We're unashamed to call for their release and to make sure ukuthi abakhohlwa kahle. So sithi-ke kule ndzaba yaBacede eMaswati akhumbule ukuthi Bacede solusesitoksini angendanga cala umfana Mabuza uhlele emakhateni siyawungena kuJune nyalo sekucalile kuyabanza ungena emakhateni yena ngumnyaka lo cishe wesi4 angena kulawo makhati nawubala ke ngesijele ngoba ejele umnyaka kuthiwa nangikhumbula kahle ngani 8 months or something, I don't know. Uyabona ukuthi already cishe iminyaka lengu5 sebayihlanganisile basejele bangenacala. Lo muntu lo abafaka ejele ngilo muntu bekalapha eHosiya tonhlokolo demehlweni anithembise lide nani inkhuta libayethe la kanhlaka abe Bacede asesitoksini. Siyakwekhuta ke lokho Maswati ukuthi nati kwekuthi kulwela kuphuma kwaBacede akuyuma siyawukulwa zaphume ejele Bacede Mabuza. And kufuneka ukuthi nani lapha eHosiya nikwati lokho ningakukhohlwa futhi kwekuthi sitawuchubeka sikulwela. Kwesibili ke lesifuna ukukhulumisa Maswati indzaba lesiyibonako lapha edibhedlela lokusolo kukhanya ukuthi imithi kude eveni. Sibonge kubona bahlengikati eveni basukuma babhikisha kukhombisa ukuthi lesimo solo sibucayi. Sethemba ke lokuthi tonke inhlangano letithi tifuna inkululeko tiyawasonzelela emanesi tiyowasekela kulomsebenzi lothi lemithi la etibhedlela mbambambamba kuteleni kubangelwa yini ukuthi Mswati angake ede la etibhedlela angene la tibhedlela abone lesimo seMaswati ladliwa ngemagunvane lesimo setemphilo lesibheke phasi uhamba wehlwenyuka la tinkundleni ngana kangeni ngani la tibhedlela la eMaswati abola khona ngetifo lefanele ngaba katibolisi la eMaswati afa khona kulama abattoirs etinkundla le kufanele kuseMaswati ngabe akafi ngekuthi nje kuti imithi la tibhedlela eMaswati abulawa tifo leti preventable tifo lokufanele singabe atimbulala umuntu tiyawabulala eMaswati. Akayingani Mswati la etibhedlela ayobona lo tibuteni lokho Maswati akayingani because he is the cause. Onke malanga akaboni la ma newspapers ukuthi kune crisis ye health hamba usike emakhekhe lapha ema-birthday uyamangala athi lo lendvodza lenzalo na 57 weminyaka ichazwa kusike emakhekhe live elibheke phasi kwente njani bambamba. These are the things Maswati lesithi kufuna ukuthi sisukumele lelive kuze litewuphila kufuna ukuthi sibe nebantu labatawucina balisukumele balilwele libuye esandleni sebantu esandleni seMaswati. Kwesithathu lesifuna ukukhulumisa Maswati ngiyindzaba ukuthi siyabona ukuthi lonke lelive akusasebenteki mabe umuntu lofuna inkululeko kulelive kude lokhona kuwena ngathi ubita umhlangano fike emaphoyisa atewuvala fike emasotsha atewuvala umuntu la eveni nyalo longiyena khona kwenta tindvo ngumSwati nebantu abakhe bonke labanye abantu la eveni babhaliwe. There is complete closure of civic space and isifuna kwekhuta ke lokho Maswati sithi ke bonke abantu labatibita ngekuthi bala mass democratic movement they have to wake up from their slumber. Kude indzaba yokuthi lenvo lex afuna siyipheshe siyilungise siyiqoqothe ufuna lenvo le siyiketule sakhe uhulumende kabusha weMaswati longeke kube nguhulumende wetinkundla lokutawuba nguhulumende welive lona lo wakhiwe bantfu wakhethwa bantfu
phasi kwelihlaka wahulumende wetinhlangano tembusave letifunwa ngeMaSwati. Naku lesifuna kusho Maswati akithi ukuthi kuyakhanya ukuthi la eveni kudlalwa ngathi onke Maswati anyathelekile nakathi asukuma entatingo ayavinjwa ayavalwa. Siyakubona ke lokwenteka lonke lelive. Sithi ke sifuna ukuthi umlayeto wethu uthi wonke umuntu lothi yena ufuna unkululeko kulelive asalatitshengisa kwekuthi akasatifuni tinkundla futhi akahambisani nato ukuze kuthi site usukuma sitichithe lento le Maswati ayisisebenteli kude la isisebentela khona. Ngeva abanyenga bathi kuvulwa inkampani ya 60 million lapha kuvulwe 200 million lapha uyamuva yini wena lo 200 million ekhekhini lakho. The truth is kude 200 million lomvako ekhekhini lakho. This system is dead, is stinking right now, is a stinking carcass. So we must get rid of it and make sure ukuthi le live is placed on a new pedestal to move forward as a country. Kwegcina ke lesifuna ukukhulumisa Maswati indzaba yaMay Day. Le sifuna kubonga kakhulu inhlangano ngekholwa ngiyo iFederation yeMaswati Trade Union Congress of Swaziland iThukhoswa. Lesibona umsebenzi lomuhle weMay Day lewendeke lapha eSalesian Sports Ground. Ningakunaki ke Maswati lokho abo festwawu noma lo swai whatever salt it is lokho bekubanjwe le eSimunye le Mickey Mouse Federation la le yakhiwe bonil nabo Russell. Akusi May Day leyo nto le umdlalo nje wemoya. iMay Day beyiseSalesian. Sithi ke Maswati akithi kuyafuneka kwekuthi iThukhoswa nebaholi betinhlangano tinyonyana balicinise leli masela. Letinvo la event letidzinga kuthi tinyonyane netisebenti tisukume. Khula bogesi, khula emanti, khula yonke lento. We need you leaders to wake up and stand up. Siyabonga nje lokuthi sibonile lapha ema-demands lang-17 laphakanyiswe nguye noBhaka. Lesethemba kuthi masinyane kuyawuvele kulungiswe ukuthi kungenwe emgwaqweni kulawo ma-demands. Nayo insika kulamaviki laphelile beyihlangene simemetele ukuthi kunema-demands ikakhulu e-social policy lesiwalungisako. Kuyawufuna ukuthi sihlale phasi sibukisane ukuthi nguphi la thetana khona lawo ma-demands ukuze ukuthi nakuphakama lo msebenzi lonke lelive lime limiswe ukuthi sifuna letinto letidimandako Maswati akithi titendeke tibe khona. So siyabonga ke kakhulu kubaholi bema-trade unions in that respect. Sesiyangena ke Maswati akithi elihlelweni. Ngifuna nje ukucala ngekuthi comrade Baxolile ngoba ngidawucala ngawo bese uyalandzela comrade deputy president. Ngindlalele nje kafishane baholi bami with these key statistics ngovele bese nginiketa umbhobho kini. Nga-1986 now when the research livela kangwane i-GDP yalo being 449 million US dollars, which is equals to 8 billion GDP ya 8 billion nathatha course Mswati nga-1986. Hayi lo 1.5 billion lamsho. It's actually underreporting. So it was 8 billion. As at 2024, i-GDP elive nyalo is currently at 79 billion emalangeni. I-GDP yelive laseSwatini, which means per capita income silapha ku 4,049 umntamunye in the country, which is quite a huge per capita income that places us in the lower middle income range of countries. But ke ngifuna singene kafishane kubukeni kokuthi le GDP lesinayo isebentele tikwa 1.2 million webantu. Lesikubuka la sibuka i-data ye-IMF ne-data ye-World Bank ikakhulu sikhanza kwekuthi i-poverty and inequality eSwatini is amongst the top 5 countries in the world in terms of poverty and inequality. A small country of 1.2 million. Under Mswati's watch, poverty and inequality is the highest in the world. Not in Southern Africa, in the world. Number 2, 25% of the population in Eswatini
comrade Bawinile, Baxolile, and now a DP is food insecure. That's 300,000 people, food insecure. 53% of the population live below the poverty line. Yeah, $3.65 a day, which is 65 emalangeni 70 cents a day, which gives you 1,971 a month. Yosho tiliswati, lo sikhuluma nyanga, alikhona ukuthi libe naye 65 emalangeni ngelanga, lelingamuhle, liphile, lide 65 rand ekikini la, liswati. Sikhuluma-ke ngebantu labang-636,000 kulo 1.2 million, 53% wakhe ngu-636,000 webantu. Le mhlabuhlangene na World Bank na IMF officially bathi labantu labadimbuya basho njalo i-economy yamswati le. Sendlule unemployment currently at ranging between 35.4% and 37% of i-labor force yelive. Lo shothi lana sabuki the overall population, sibuka the labor force. I-labor force yelive, out of that labor force, 35 to 37% are currently unemployed. Nasibuya kubantu labasha, i-youth specifically, sikhanza ukuthi 58.2% we-labor force yebantu labasha, they are unemployed. So nasibuka le bracket between 15 years and 35 years, sikhanza ukuthi this is well over 500,000 webantu labasha labangakhoni ukuthola umsebenzi, according to the data that we are looking at. So ngifuna kwendlulela ngaloko-ke baholi, lawo ma-key statistics singangeni enkulumeni yenu namuhla. Comrade Baxolile, ngifuna ukuthi usinikede ikakhulu ukuthi ninenibomake nisigejana sabomake niyibuka kanjani lenzaba lesikhuluma ngayo namuhla, futhi yini tinto letihlupha bomake, ngoba siyabona kuleli live leli gender-based violence and femicide in particular are very pronounced, and sibathe siyasho ukuthi uhulumende must declare a national emergency around gender-based violence. Solo akakwendi lo. Ngicela ukuniketa wena mholi wami ukuthi sowuke nje usilatiyele kabanti utinte mholi sakho lesikhathi lesingena kuso, ungajabi, ukhulume nje ngendlela lolungise ngayo mholi wami. Ngiyabonga. Ngiyabonga Mfuleni kuniketwa leli thuba. Kubuhlungu lokuthi simvile lo muntu akhuluma ukuthi live selithuthukile. Kepha-ke na uhleli uLiswati, uhleli la Swatini, uyakhona ukubona ukuthi konke la sitshele kona akusilo nani licinisa. Sitawubuka nje kutemfundvo ukuthi le mfundvo letfola bantfu betfu la Swatini siboma-ke siyayibona ukuthi kuyimfundvo lengakhoni kuyisa lelive phambili. Labantwana bafundza babuyele sebaceceshiwe batfwele imijeka, kepha imisebenzi abayitholi njengoba sewuchazile Mfuleni. Sitawubuye sibuke kwakhona nje lesikolweni ukuthi letikolo letikhona la ngasho umphathi welive ukuthi tikhona la Swatini liningi lato takhiwe ngithi simaswati. Hulumende kude la sibambise khona nasakha letikolo. Kunginamuhla nawufaka umntfwana esikolweni ubhadala i-building fund. Nalabo tishela labala ngekhatsi bete indlela yokuthi bagcugcuteleke noma lebajabulisako kulo msebenzi wabo, ngoba indlela labahola ngayo ayisiyo indlela lesingathi iyanetisa kumuntu lophila eSwatini. Siyeva ukuthi le mali kuthiwa ikhona-ke Mfuleni, imane lokubuhlungu. Le mali la iholile namuhla umuntu losebentako ngidawube kusangasisebenzisa hulumende angeke liphele livikile imali anayo. Lokusho kona ukuthi lesimo-ke sekuphila laveni asilingani nalendlela tisebenti letincephetelwa ngayo kulamandla ato. Sihleli nje Mfuleni la kaNgwane sekuyintayelo nje ukuthi bothishela batawukhwalifya, kephana baphindze bacashwe kwesikhashana nakulokuthiwa ama-contract teachers. Akusiyo-ke intfo lengamkhutsata umuntu losemsebentini leyo ukuthi akhone kusebenta and yenta ukuthi lizinga lakhe lekuphila lingathuthuki. Sitawubuka temphilo Mfuleni, kutemphilo nawuthi ubuka tinkhundla la Swatini sinaletinge-50, kepha nawungathi uhambela tonke le temphilo letinkhundla leto
imitholampilo lekhona ayisiyo lekhona kuto tonke letinkundla. Uchubeke Mfuleni kuleti nkundla nje mancane ema-vocational training nakulesitawuthi tikolwa tekuthekela lwati imisebenti yetandla. Lokwenta-ke kutsi bantfwana betfu baswele indzawo labangafundza khona emakhono. Lokwenta kutsi sichubeke-ke sibe nebantfwana noma lizinga lelisetulu lebantfu labangacasheki kulelive. Nawubuka Mfuleni nga-1986 nakathatha lomutse bomhola 100 rand ukhona ekuphila. Sizatfu emaswati lamaningi bekaphila ngekulima. Kepha namhla lomudze wehla uyenyuka usivulela emamall. Sitawutsenga ngani emamall nangabe site umhlabathi wekulima singagcugcutelwa futhi ngalokwekulima. Bekungaba ngilokuhle kube yena udlala chasa tsite lekwenta kutsi emaswati abuyele alime awasite kuthi akhone kulima. Njengoba nje ukhulume nange-food security Mfuleni, nawubuka lelibonjeni yindzawo lengiyona ilima kakhulu, kepha naletilimo letilinywa lelibonjeni linengi lato tiyaphuma laveni tiyotsengiswa. Atiwasiti-ke emaswati Mfuleni leto tilimo leto laboshukela. Le kubangela ukuthi ukhandzeke libombo ukuthi ngilo lelikhicita umnotfo lomkhulu laveni, kepha naphindze ngilo libombo lelihlupheke kakhulu nawubuka tifundza takulelive. So yakubona-ke Mfuleni ukuthi le mikhicito lenteka laveni ayisisiti simaswati. Sitawuchubeka nje Mfuleni sibuke nali lizinga le bantfu labakhubatekile kulelive. Nawubuka lelive likhulume ngathi liyaba include ku-economy bantfu labakhubatekile, kepha nawuthatha kubo bancane kakhulu bantfu labakhubatekile labakhona kule economy. Lokwenta kutsi-ke uyabona kutsi hulumende uyatsandza kwenta tetsembiso langatifeza. Njengoba njena nyalo yena lo mudze atsembise emaswati tindlu. Site i-system noma asikachazele ukuthi ngilonjani lotawutfola lendlu latsite emaswati atawutfola tindlu. Nekuthi le tindlu labatsembisa tona nje utabanika nini asikuconzi, nekuthi titawutfolwa ngilonjani asikuconzi. Sitawuthatha ngekuthi-ke Mfuleni bekungumfu lomdzala atikhulumela nje. Mfuleni sitawuchubeka sibuke na indzaba yebafati utawutsi bafati yebo bomake nebantfwana. Le bophathina babo bahleli ematilongweni namuhla. Yenta kutsi-ke Mfuleni ubone ukuthi umntfu wesifazane utfwele kanganani nangabe sekasele yedwa kule economy lencane nakangaka. Yebo kona le mali kumbe sitawutsi ikhona laSwatini mane ayisiyo yemaswati. Emaswati akabuva bunanzi bayo le mali lekuthiwa ikhona. Simaswati sihleli nje siyahlupheka Mfuleni. Siyababona nebantfwana lemakolishi abakhoni ukutfola ti-scholarship ngoba kube kuthiwa bayatitfola ngakungcono. Nga-86 bowuthi nangabe uphase kahle bowati ukuthi awuhambi uyofundza. Kepha lonyaka bantfu betfu bete imfundzate. Bete nje imfundzate nalaba labayitfolile le kolishi abaphatheki kahle ngesithi imali atifiki Mfuleni ngesikhatsi. Sivile nakakhuluma mengameli webafundzi ukuthi kuletinyanga letingu-9 letendlulile bantfwana lesebatibulele bangu-15 enyuvesi. Uyatibuta-ke Mfuleni ukuthi eveni lelitfutfukile kwenteka kanjani lokho. Kuyamtsikabeta-ke make uthi umntfwana akhe nakamthumela enyuvesi uhlala aselivalweni ukuthi utawubuya aphila noma utawubuya ashonile kule simo lesesendeka nyalo. Ngitawutsandza kugcina lapho Mfuleni. Siyabonga kakhulu President. Ngicabanga ukuthi usiniketa kokuthi sicabange sijule kuleti ndzaba leti losifaka kuto mholi wami. Kuyacaca lokuthi emaswati la kulelive ungathi atikhosele lesithombe lesimpendako singenta kube nekumangala nekutibuta mholi ukuthi
kanti yini umsebenzi walohulumende wetinkundla ngoba letinto lokukhulumisako nje ukuthi eMaswati ngiwo lakhe tikolo liciniso leli almost all the schools letikhona la even vele takhiwe ngeMaswati bo building fund nalokwa nathi ngakakhiwa ngeMaswati takhiwe tinhlangano letitimele bo scroll inhlangano tabo Jalimane bo JICA inhlangano tabo Japan and others bo Save the Children lokwasekhona Save the Children umbuto ke ukuthi ngani lo uhulumende na usebenta indzaba yemaphuwa salaries lo itsinzako mengameli nalokunye losokuthinzile bo housing policy lengicabanga ukuthi lonke liswati vele liyatibuta ukuthi hawu le housing policy iphile lekusentshetelwa tikwayo kunekuthi kungaba nendvodza nje iphekwehle enyuka ifike ithi wena ke ngidakuniketa 10 wetindlu wena ngidakuniketa 5 wetindlu kodwa kude umgomo wahulumende lolandzelwa malite live wekwakhela eMaswati tindlu siyabonga nje mengameli ngicela ke ukuthi mhlawumbe sengitawufaka sekela mengameli uvucabanga indzabe kwekuthi lesimo Comrade President Women's League lesikhona even sibaphatha kanjani bomake yini ubudlelwano lobukhona kulesimo lesikhona la emakhaya nasetimpilweni teMaswati nalokwenyuka kwekungahlalisani kahle emakhaya nekubulawa ngesibhuku ikakhulu kwabo bomake nemantfombatana nekudlwengulwa kwabo i-gender based violence and femicide femicide lehambisana nabo rape naletinye tintfo letiphethe kabi besimame la even sitawubuya ke kuloko kodwa kwanyalo ngicela kungena kuwe sekela mengameli ukuthi nawe sowusithathe uyibuke lendzaba lensinza betshatsi lesiyikhulumisako ukuthi ngekwakho kuyihlatiya Mzomba ukhanza kwekuthi ilahleke kuphi kulelive. Siyabonga kakhulu Ntulini, sethembe siyavakala emakhaya. Cha Ntulini, siyathokota kakhulu na Comrade President Women's League. So uyihlahlele nje impela siyavumelana kakhulu nemaphuthu lamaningi lawabekile. Mhlawumbe thina Ntulini la singaqala khona ukuthi siyilalele lenkulumo yenkosi nayi celebrate noma ke ijabulela kuhlanganisa iminyaka lenge-57 igidza tibetsela ukuthi yona iyasebenza noma ke uhulumende wayo uyasebenza impela itama nekusiniketa sithombe lesiveta ukuthi ilithethe kuphi lelive selikuphi namuhla. Sifuna nje Ntulini kuyibeka ngembaba ukuthi le nkulumo yalo mzala naletiningi latendako kulamalanga nalesibona ngathi utawudenda ngesiswati kunana into lokuthiwa kusenga kusishaya ngemfe iphinziwe phinze kube nana inkulumo ngesiswati lethi usisengela ephondweni. Inkosi Mswati mbambamba wona Ntulini nebalalele emakhaya isisengela ephondweni. Masithi ke isisengela ephondweni nesiswati umuntu nakakusengela ephondweni Nkosi Ntulini ngesikhathi etangathi utokusida kanti naso uthi uyabuka ubone ukuthi kusitakala yena kakhulu kunekusitakala kwami mine la memetele emhlabeni ukuthi uyangisida. So inkosi kahle hle yenda lokho na uyibuka naku-ke Ntulini nebalalele emakhaya lekusenta sisho lokho ukuthi siyiphudemo kulomnyaka weliswati njengamengameli akubekile makusombuluka lomnyaka lokho lesicubulo sethu ake nje Ntulini siye emuva kancane. Inkosi Mswati ithatha situlo ngalokusemthethweni mhlamana tinge-25 enyangeni yamaBasa ngeminyaka wa-1986 ilapha estadium ngaSomhlolo yenda inkulumo yayo yokuqala ngqa
khona ivela nasesiveni seyinkosi ngalokuphelele emveni kwekube yente yonke imisimeto yakangwane. Iyakukhuluma konke lekukhuluma, kodwa-ke Ntulini naseyiphetha inkulumo yayo ithembisa sive seMaswati nemhlaba, not only ukuthi itawuhamba etinyathelweni teNkosi Sobhuza, iphindze ithembisa eMaswati ukuthi itawenda lokusemandleni ayo kulungisa simo semthetho eveni, lalabathi labakwati ukukhuluma silumbi yi-rule of law, nekuhlonishwa kwetinkantolo. Kunesizathu-ke lesamenda wekunene waphetha le nkulumo yakhe ngale ndlela le. Live belibuya esikhathini seliqoqo. Ngesikhathi seliqoqo Ntulini kwabonakala kudlaphatiseka kwetinkantolo, kungahlonishwa kwemthetho, nekushayana kwemasayidi lahlukahlukene asebukhosini asebenzisa umthetho netinkantolo. Lokho kwenda sithundi semthetho nokuhlonishwa kwetinkantolo la eSwatini saba ngesiphasi kakhulu. Umbuto-ke Ntulini uthi 39 years sikuphi isimo sehlonishwa kwetinkantolo nemthetho. Sifuna ukubeka ngaphandle kwesaba Ntulini ukuthi sidlavateke kwekugcina ngaphansi kwaNkosi uMswati. Kude inkosi lekulungisile nakukhulunywa ngokuhlonishwa komthetho. Nasingathatha nje leli cala lesikule lokucale ngalo Ntulini. Leli cala leli livete ngalokusobala kuthi kude umthetho kulelive, umthetho usetshenziswa njengelizembe lokugawulwa ngalo labo kute politiki lokungavunyelwana ngalo. Lo sikhuluma inkosi ayikalikhethi nali libandla lokuthiwa yi-Judicial Service Commission lekwatiwa kakhulu ngokuthi i-JSC. Leli bandla leli libandla uketa kusebenza kwetinkantolo eveni. Ngekwemthetho sekelo kufanele eminyakeni lemibili lesiyiqedzako ngabe labekwa kabusha leli bandla leli, lafakwa livama sihlalo walo kufanele kube lijaji lelikhulu eveni lokwatiwa ngathi Chief Justice. Lona ngumsebenzi ofanele wenziwe inkosi kude lomunye, kodwa inkosi ngekuthi umthetho ayiwuhloniphi ayikalibeki leli bandla leli. Lo sikhuluma lokho Ntulini kubanga ukuthi kube nemajaji laphelelwa ma-contract. Wakona lokho nje lokungakafanele ilive lisebenze ngamajaji lanekontileke. Akubeke esimeni lesikahle kundlela yokusebenza komthetho, ngoba lijaji nalibekwa kwesikhathi nalo liyawusebenta kwesikhathi, ngoba liyathi ukuthi lihleli macozolwane. Kusasa kunteka lingabi lijaji, kwakufuneki umthetho lijaji, kufuneka lijaji nalihleli lihlale esitulweni litinde lati ukuthi nakusasa litabe solo lilijaji, akufuneki lithintwe lithuketanya. Lokho Ntulini sikubona inkosi kwethu umsebenzi ngekomthethosisekelo ufanele wenziwe inkosi mqobo le-appointment, but ngenxa yokulwa nekubanga imibango lekhona nemafaction lakhona lesiwabonako ladlala lasandleni sakhe wekunene, naye uyawadlala sekabanga ukuthi angakhoni ukulibeka libandla. Inkosi sibona 39 years, kulo 39 years i-constitution kusukela nga-2005 lokusho ukuthi kulo mnyaka lo ihlanganisa iminyaka engamashumi 20 kune-constitution yelive. Nasingakubalela tigaba la seyiphulwe khona kungaphela isikhathi Ntulini lenye nje lesebaleni, and again yinkosi lehamba embili ucekela phansi umthetho. Kubekwa kwaNdunankulu kunesigaba sa-section 67 semashumi lasithupha nesikhombisa sicephu semthethosisekelo lesichaza Ntulini ukuthi Ndunankulu nakabekwa uyawubekwa kanjani. Sichaza ukuthi Ndunankulu uyawukhethwa endlini yabayesikhulu. Lo Ndunankulu lesimbekako noma inkosi lethi Ndunankulu lethi nesiyiphudemo siyasho ukuthi akusuye Ndunankulu lo.
ngaphandle nje kokuthi sigegedlana semakhosi lo ndvunankulu lo akekho emthethweni wathi nakabekwa bengekho endlini yabayisikhulu abengu-CEO we-NDMA noma-ke i-Disaster Management Agency leli bandla lelibuka tehlakalo eveni abeyinhloko yalelo bandla lelingekho nakuhulumende lelingekho ephalamende. Umbuto uthi yahlulwa yini inkosi ulayenzela umthetho wayo his own constitution lokungasiyo nemthetho sisekelo welini. Mhlambe-ke Ntulini singaphinde sibuke lenye itolo nga-87 ngifuna kuthi nga-86 kuleli veleli inkosi yathatha over hulumende lobeka functional noma ngabe kwakungihulumende wetinkundla noma ngabe kwakungihulumende wengqilato leyasale yaqalwa nguNkosi Sobhuza kodwa at least kwakungihulumende lobeka functional asebenta kunetinto longathi khomba latendako akungubekisele nje Ntulini nebalaleli. Lo hulumende wa-86 kwakunetinkampani letihloniphekile la kuleli letati baleke esikhwahlande ngenxa yema-sanction tabaleka tatovula kuleli letinkampani leti tifake ekhatsina mhlawumbe inkampani lokuthiwa nguKhonko i-Atlanta sengikhohlwe ukuthi Atlanta kuthiwa ngu-Atlanta abantu but la khaya siyibita kakhulu ngekuthi Khonko usebenta kubuka isirap yashukela la khona akhicita imikhicito leminingi lethathwa kushukela. Kunetinkampani letifaka abo-Fridge Master, kunetinkampani letifaka ekhatsi bo-zipper bo-YKK zippers, tinkampani letifaka nayo lekuthiwa ngisalora beyakha ema-TV, kunetinkampani bobhunya memntwanami ebhunya baholile emaswati ayadati letingoma khulu atihlabela loko kwakubufakazi be-economy leyayiphilisa emaswati. Kwakunabo asbestos ebulembu kunemayini kukhicitwa kunabongwenya iron ore leyo kwakutinkampani kunanayo inkampani kunabolugogo ilugogo sisalukhumbula ukuthi bekumlenye yamahhotela lamakhulu lebeyivulwe ngulabanye bosomabhizinisi ikakhulu kati Soul Kesner losanza kushona nyalo nga-2021 lo wafika wavula lihhotela lelikhulu lebelihlonishwa emaswati aphila lapho khona athola imisebenzi leyiquality lapho khona sibona bomake nabobabe bacashwa permanently babe nelidlela ntongeni babe nema-medical aid emaswati nje aphila Ntulini asebenta imisebenzi lekhosile naletishintshako timphilo tawo. Namuhla Ntulini letiningi taletinkampani setavala ngaphansi kwaMswati utsena kangena Mswati tavalwa letinkampani leti ibhunya namuhla ayikho i-asbestos bulembu asbestos tavalwa site i-iron ore site letiningi taletinkampani lesikhulume ngato Ntulini sekude namuhla letinye takhona noma ngabe tikhona bo-Cadbury setaguquka Ntulini ta-casualize lokusho ukuthi ticasha umuntu kwesikhashana timbhadale lokuncane tingawubhadali umthelo tingalibhadali lidlela ntongeni kube bede ema-benefits umuntu asebente njengoba comrade president Women's League abekusile nje la ukuthi nahulumende wetinkundla ngaphansi kwaMswati sesimbona aqasha ema-casual teachers, casual nurses, casual civil servants, hhayi i-private sector kuphela nguhulumende waMswati loyo. Mhlawumbe lenye info Ntulini lefuna emaswati ayibuke usibekele tiba letinhle mawucala ukuthi GDP ilapha kubo-79 billion latiqhenya ngayo Mswati mfethe amaphepha akhuluma ngabo-100 billion langakusho Mswati nalisiqiniso emaswati langavetelwa lona wekuthi
lokuningi kula mabhiliyoni tinkampani tebantfu ma-private entities. Hulumende emandla ahulumende emnothweni anciphe kakhulu Mfuleni. Kanti itolo hulumende ngaphansi kwetinkhundla tibuswa ngisobhuza. Hulumende bekanemandla kutemnotfo. Hulumende bekakhatindlu akhela tisebenti. Hulumende bekanetinkampani letingena ku-economy. Hulumende bekanabo housing, Swazi Housing Board. Anema-shares etimayini letinengi. Agriculture, emaswati alima, phindze kunetinkampani tekulima. Loko ngaphansi kwembuso wetinkhundla sibone i-privatization lenkulu Mfuleni. Tinkampani letiningi namuhla ti-ownwa ama-private entities. Namswati netibiyo lokufaka ekhatsi naku lokuthiwa Silulu Consortium. Loke wakhuluma ngako kulolu hlelo Mfuleni emahlandla. Sifuna Mfuleni-ke lenye into lesifuna kuyiveta le khomba ngalokusobala ukuthi kunemehluko lomkhulu ngaphansi kwaSobhuza wetinkhundla naMswati netinkhundla. I-cabinet yaSobhuza beyi-11 nga-1980 nakahamba Sobhuza. There were only 11 ministers in the same country and same country lelikhona nanamuhla. Namuhla i-cabinet yaMswati 21. Iphalamende yetinkhundla nakushiya nakukhothama Sobhuza, inkosi Sobhuza, it was 24 wema-MPs. Namuhla una over 100 MPs. But i-service delivery kunemehluko lomkhulu. Ngesikhathi Sobhuza kwakunanento DA, Rural Development Agency. Kwakuyiprogram Sobhuza beka ikopi emangisini. Leyayenda show ukuthi umango ngemango kunetigulumba tekulima, kunetigulumba tekulungisa imigwaqo, kunabo somakhaya, kunabo madibhani, kunebantfu labasita emaswati ukuthi abe ne-food security, kunabonesi labahambele emakhaya, hayi ama-NGO, hayi bo-World Vision, hulumende, i-Ministry of Education, i-Ministry of Health, i-Ministry of Economic Planning, ihambela emaswati, ikhulume nawo one-on-one, kuwasita kuqala imisebenzi, kuwasita kulima, kube ne-food security, kube netibhedlela, kube nesito luye kubantu. Ngaphansi kwembuso waMswati, kunanako uMswati la ku-introduce lokuthiwa yi-RDF, Rural Development Fund. Lento lena ngumdlalo lapho khona emaswati alibala kuthenjiswa ukuthi atawuniketwa imali ukuthi alime tihonji, alime lokhu nalokhu aya. Esikhatsini lesiningi le mali le emaswati akayitholi. Angayitholi nje akasalimi njengoba president baxolile avetile. Umehluko lomkhulu between then and now. Mhlawumbe ke lenye ngingakaphosi Mfuleni ngibuyisele intsambo kuwe. Le umehluko lomkhulu ngaphansi kwembuso wetinkhundla i-corruption. I-corruption yebo naSobhuza bekeba, singafihli lokho. Bekeba Sobhuza hayi kancane. Kodwa Sobhuza ngesiswati sitawuthi beka sika emantshontsho. Athi lapha Mswati akawasike emantshontsho. Uthatha le nkomo bonke ashiye lolu gogo uthe emaswati ayosala abangisana lolu gogo. Sikusho ngani ke lokhu Mfuleni? Namuhla iMonarch ithatha nothing less than 1 billion ukubeka emahlandla Mfuleni kulolu hlelo lwakho. Namengameli wePhudemo emhlanganweni wa last month wa April usinikete isithombe ukuthi tinkhundla ngaphansi kwembuso Mswati weba kangakanani ngenyanga ngelanga imali layithatha emaswatini uyayithatha through indlela letiningi i-fiscus budget aphindze athathe nakulokuthiwa ngema-royalties aphindze athathe ngema-trips ema-trip Sobhuza aphindze athathe ingwe indlovukazi nje ihambile Mfuleni itolo
iye Singapore iyowelashwa. Lokho eMaswati abulawa angakhoni etemaphilisi etimithi tibhedlela tingiloku letingiko. Sobhuza waphila for 83 years. Kangaki aphuma kule live aya esibhedlela. Asikhumbuli Sobhuza belashwa la Swatini nangabe uphathekile. Mswati uyekela ngamabomu ulala ematibhedlela ngamabomu atovula emathuba ekuthi ahambe ayolashwa eTaiwan ayolashwa nakule manye emave abulale ihealth yale live kuthi eMaswati esikhundleni saloko avule nakulokuthiwa nema-private hospital. Sengigcina ndlulini 2007 umbuso waMswati ubita i-World Bank ukuthi ayite itobuka taba tekuthi ngeke yini i-government hospital iguqulwe yendiwe i-medical hospital. Yeta i-World Bank lithimba lasebhange lakamhlaba labuka laphuma ne-report as back as 2007 lethi ku-possible kungenteka futhi kungaba malula futhi kungashipha ukuthi uhulumende waseSwatini aguqule lesibhedlela lesikhulu saseMbabane ase-the medical hospital. Umbuto uthi 2025 sinayo i-medical hospital in fact seside ke lesibhedlela lokuthiwa iMbabane lebekuthiwa i-referral. Namuhla asikhona lesibhedlela lesindulini ukuthi singelapha liswati leli lunywe inyoka. Nga-84 lesibhedlela lesamthulini salapha umntwana lo watalwa ne-deformity samhlinza naku ma-operation lokuthiwa ma-complicated operations lapho ukhanza ukuthi umntwana utalwa unekuba nebucayi zide kwanze inhlitiyo yakhe ayishayi kahle noma liphaphu lakhe alilungi kahle noma unesitho semtimba lesinjanjani. Lesibhedlela lesi nga-84 sayenda leyo complicated operation leyangena ngisho kaSaddam ibhedlela tala kaSaddam kwanothwa ukuthi lesinye setibhedlela lethihamba embili la kaSaddam sibhedlela saseMbabane government hospital. 2024 umntwana lolunywe inyoka sibhedlela saseMbabane asikhoni kumelapha ngaphansi kwembuso wetinkhundla ngaphansi kwembuso waMswati lathi chenya ngawo athi usita ngawo sive usisengela eluphondveni usishaya ngemfe iphinziwe thuli. Siyabonga kakhulu Sekela Mengameli lenzaba lo ithinzako ingivisa kuhlungu ngoba mina umnakethu kulomnyaka ophelile nga-October walunywa inyoka wafa. Nawukhuluma nje indzaba yokuthi bantfu bayafa la etibhedlela ngetintfo letilibele leti kanjalo. Ngiva lobuhlungu lobukhulu ngoba kimi it's a brother to me died as a consequence of this. And I know ukuthi kunemaswati lamanengi sike sakhuluma la ka Visionary Perspectives eSwatini ngokuthi there is a silent mass murder going on in this country. La kufa khona emaswati angcwatshwe sekunormal. The abnormal has been normalized. Nawukhuluma DP ngendzaba yecollapse kwema-industries ngilenye intfo leyo lebulele lomnotfo welive ngoba Mswati lokuba ngumgodi longagcwali kwakhe onke lamabhizinisi lokhuluma ngawo ahamba nje la eveni ngoba ufuna ama-shares ngenkani kulamabhizinisi ufuna ama-shares angakafaki imali yena kulamabhizinisi bahambe ke banikati bemabhizinisi bawakha kulamanye emave. Yebo kona lamanye lama-industries akolapsa ngenxa yokuguquka mhlawumbe kwetintsengo etimakethe temhlaba. Kodwa kude taba letentiwe nguhulumende wetinkhundla kwekuthi lama-industries lawa la collapsako ikakhulu etiko te-agriculture are replacewa ngamaphi phela ama-industries because there is a global demand for
different agricultural commodities in the world. Thina nje ngihlale ngibekisa ukuthi mina baba wami was a cotton farmer. Sikhuliswe ngikotini thina. Sasingcinze emabhele ekhaya. Akotini. Kwakunelihlelo lwahulumende, a subsidy program. Le ema-farmers bekathola imijovo yakotini ekufutha. EmaSwati athola dizili wekulima emasimini. EmaSwati athola inhlanyelo, the latest cotton seeds. Letilungela le context yasehlanzeni. Alime emaSwati ikotini. Uyawukhumbula nje kwakunabo umjoqo lendasi kalavumisa. These are indigenous farmers. All those industries under King Mswati have collapsed. And you are correct, Comrade Dipiko, ukuthi nothing has replaced these industries. La MaSwati lekuthiwa tawunikwe ma-loans kwenda letihonji ngimaphi nje MaSwati lendi piggery at a very serious level kuze ukuthi from the piggery farm to export ngimaphi MaSwati lenda lento le kude. The entire value and supply chain yenyama eSwatini seyintiwa imbiva. Imbiva ionwa ngishakantu naMswati. Kuphi lokho kweMaSwati kuleli? Good. So you can see ukuthi uyishaya esikhongosini moli na ukhulumisa lenzaba leyo ukuthi everything under this man has collapsed. Wathi bafati nje nemakheke netindiza eMaSwati wona fanele ahlupheke. Nako la kwatiko ukuxoshana nebafati uyamala ukuthi yini lengaka la ebafatini la solanganeli ngayo uMswati. Uthi live lingaze licollapse libe nje bantu bethu bahlupheke bangathole ama scholarships la even labo gogomkhulu. Ibhlungu lento MaSwati. Yenda ke ukuthi sicinise livi lokuthi vele ngeke MaSwati leli vele lithubekele embili singakalilungisi. Kufuna ukuthi sililungise. Ndawucela ekuphindze ngibuyele kuwe Comrade Women's League Comrade Baxolile sewusikhulumise lenzaba lengithinzile ukuthi nina nibuka interface kanjani lenzaba lena yalesimo lesikhona even nalenzaba tabo gender based violence njengoba ngishito mo. Ngiyabonga Ndvuleni. Kufuna simaSwati sikuqonze lokho ukuthi buphuya bunemthelela ngco budlwangudlwangu into obungenteka even. Uma liveke Mfuleni kunebantu labede tindlela tekuphila letidindile tiyawenda ukuthi lo muntu loyo ativele kwangazuthi akasakhona ukuphila kahle. Lobo buhlungu lobo ke Mfuleni utawufuna ukukhokhela kulomunye umuntu. Esikhathini lesiningi uyayabukeke umuntu lonemandla lamancane kunaye. Ngenhlanhla lembi-ke siboma-ke siyayeke kube ngithi lele sibese sithola leso sandla lesibhlungu sekuhlukubedwa ngilaba labasithandzako nalesibathandzako bethu. Lokunye-ke Mfuleni lokungumthelela-ke walokuthi siboma-ke bahlukubedeke kangaka la vene sitawubona ukuthi leli vele lethu la Kangwane lihambisa embili ukuthi bobabe ngibo labadinhloko emakhaya. Le amasiko lesinawo laveni enda kokuthi bomake labaningi batikhanze bahlukubedekile futhi bangakhoni nekuphumela ngaphandle bakukhuluma ekuhlukubedeka kwabo-ke Mfuleni. Kungako nje sikhule sathi kunetibitendlo. Sinayo-ke Mfuleni nemithetho kuleli vele elwa nako ukuhlukubedeka kwabomake. Kephana-ke le mithetho lesinayo siyayibona ukuthi ayikhoni kusisita noma kubuvimba lobudlwangudlwangu lobenteka kubomake nebantwana. Ngoba letijubo tenkantolo atibi nguleto letenta lofisa kwenta lokucala esabe. Lokunye lokuphuta kuwakhulumisa lamacala ngiko lokubangela ukuthi kuchubeke kwenteke lobudlwangudlwangu ngoba nakaphutile kukhulumise kanje Mfuleni utawukhumbula ukuthi phela siyadikhohlwa tintfo ngekuhamba kwesikhathi. Uyayokhanze ukuthi lona lo wende lokucala so uyaphuma nje ngaphandle kwekuhlawuliswa emacala lawendile.
Sichubeke Mfuleni sibuke kokuthi bomake kahle kahle nakuyo le phalamende yetinkundla abekho bomake labangako labamelele bomake kulokushaya lo mthetho lotokhona kubavikela phela bomake kulokwenteka kwaletehlakalo. Make-ke Mfuleni nasekahlukubeteke esikhathini eside sekangalitholi nelusizo. Kuyawumenda ukuthi abone ukuthi ungathi indlela lengcono lokuthi kungcono kuhambe yena. Kungako sikhanzala abaningi bomake bayatibulala bayahamba emhlabeni ngalokuhlukubeteka lokwentekayo. Ukhulumile-ke Ingwenyama ngayo le GBV, kepha kulokukhuluma kwakhe Mfuleni akakasiniketi ithuba lokugcina ukuthi lo hulumende noma lelive litawulwa kanjani nako kuhlukubeteka kwabomake. Thina siliphiko lwabomake kuyo insika yenkululeko eMaswati singakujabulela uma kungamenyetelwa mhlaba wonke kuthi cha sesehlulekile inyanza leyo kufa nekubulawa kwebantfwana nabomake. Sicele ukuthi kube yi-national disaster. Ngaleyo ndlela lelive litawukhona kubuya selihlale phasi libuke tindlela letinye letingcono letitawenta ukuthi sikhone ukukhululekana noma kulwa nako lokuhlukubeteka kwabomake nebantfwana. Ngiyabonga Mfuleni. Siyabonga kakhulu President ukuthelelisa eMaswati nekwekuthi utikhanyise letindzaba leti ngendlela lekhanyako kunoma ngangibani lokwekuthi lesimo lesikhona la even vele senta lokwekuthi kube lukhuni kakhulu kubomake. Njengoba sowubekile nje mholi wami ngiyethemba ukuthi eMaswati atawukhona ukuhlanganisa lokho bese kwentiwa tona tindlela tethi live lingaphila lithini. Siyethemba futhi mengameli ukuthi nitawulungisa nilithimba lebuholi labomake kuyo inhlangano ukuthi inhlangano naletinye tinhlangano letingekho ngaphasi kahulumende nalinye inhlangano tepolitiki emaphiko abomake kwekuthi seyisentshetwe lendzaba yokuthi timikiswe letikhalo leti tekwekuthi loluhlaka lekusebenta lendzaba ye-gender based violence lwentiwe futhi kube lihlaka loluyawusebenta sibili ekuthenini lendzaba leti tisebenteke ngendlela lefanele. Siyabonga kakhulu-ke Enkosi. Ngifuna ukubuyela ku-comrade kuwesekela mengameli lapha ngendzaba ikakhulu indzaba nje DP ye-underdevelopment of ema-sectors nema-industries kulelive. Nasibuka sikhanza kwekuthi nasingabuka ema-arts nje ema-arts for the past 39 years under Mswati are muted in this country. I was looking at Shaka Ilembe on Facebook today, where I'm seeing a number of Swazis being recruited to participate in the next edition of Shaka Ilembe. You look at Masopis in South Africa and other programs, Bo Isita and others, where you see Emaswati going for auditions. But umbuto uti why the arts sector yet, why is it underdeveloped? The same you go to sports. We are the laughing stock in the Southern Africa region when it comes to football, soccer, a basic sport. But besides soccer, there are other sporting codes. All of them, they are not where they should be. Sendlule lapho sibuke bo science and mathematics. Sibuke bo research and development. Siyathi ukuthi yonke industrialization it drive by R&D. Where is the R&D for Swaziland? Los kulumanyalo, all the senior managers lapha Royal Science and Technology Park. La kugangwa khona ngumkhambathi wekubhanga. Esikhundleni sesikwakhiwe live, kuyaganga kwetshiwa imali delive. Ngifuna-ke comrade Diphiko ukuthi sikhulumisele leyo ndzaba leyo. Of course uyeleke naletinye tindlu lobo utilungisile nawe ukuthi eMaswati uyawuthekela
lolo lwati lo Mzondo. Ngiyabonga Mthulini. Ngicabanga ukuthi ukhuluma yona sibili Mthulini. Liqiniso lithi lo hulumende wetinkundla ngaphansi kombuso waMswati awuketi vele kutothuthukisa thina singamaswati. Cha. Lona ngumbuso losebentela useva forces lamthu. Useva bukhosi ne bosomabhizinisi beqhamuka. Ungako ke Mthulini ema-sectors lamaningi atawuqhamuka from i-private sector, kuye ngekuthi i-private sector ithandzeni yona, iboneni. That's why in the same Lubombo region, President Baxolile bekakhuluma ngayo, lengu the poorest region. The best sugar comes from the Lubombo region. Because i-private sector ngekwesekelwa ngumbuso wetinkundla nalamanye ematiko a-investe yonke i-infrastructure yemanti netintfo tekulima, yasusa emaswati emhlabeni. Kungako sinabovuvulane farmers story lesolo lusizi lesolo lusemahlombe nasebusweni bemaswati. Kungaleso sizathu unetinkinga ukhanza ukuthi ibhola njengoba sosibekiseni emaswati, bantwana bemaswati bayayidlala kodwa ngenxa yokuthi uhulumende aka-invest kuma-sports nekudevelopha kwabo. Tikugijima nato tonke tinhlobo letingaqasha emakhulukhulu emaswati ku-professionalize kwalama-sports lawo. Kungenxa yokuthi i-private sector nebukhosi abukakuboni kutintfo letingaba viable kubo kwanyalo ku-advance i-agenda yabo. Into emaswati lenye lokufuna ayicaphele ukuthi tinkundla yake tikukhiphe busy with nothing. Tinende nje nihlale nigcingcitela ngentfo lengaso uyibuka ayinimikise embili. Lefaka ekhatsi naba bongwenyama khapha. Lefaka ekhatsi lokuningi kwalo ma-project bona kwetshwala kwemaganu. Esikhundleni hulumende a-investe kulama-sectors bowabekisa. Sibona bukhosi bu-investa emaganwini. Sekutawakhiwa netitedium tekunatsa emaganu. Sekutawakhiwa kutawululwa titedium tekudlala ingwenyama cup. Uyabona Mthulini ukuthi le ntfo le ingebukhosi, kuthi le siphila laveni, kuthi sende show, kuthi we make sure ukuthi bukhosi buyaphila, bukhosi buyasimama. Asendi tintfo letiphakamisa impilo yetfu naletishintsha impilo yetfu ibe bangule chichimako. Kungako 39 years Mthulini i-GDE isikwelede lababheki mkwati, i-public debt ilapha ku-41% of i-GDP imali lebolekiwe. Why? Hulumende waMswati uphila ngekuboleka tikwelete ngetikwelete, kudala tikwelete ngoba ufuna kwenta ema-projects langafaka ekhatsi bo airport. Ushito Mswati lapha lenye i-airport. Siyabutana ukuthi lo sihleli nje Mthulini. Mangakho emaswati lasitakala ngale airport. Mangakho emaswati lasitakala ngana ye convention center la yanda lapha lengaphele ngumgodi longagcwali lela Zulwini. Mangakho emaswati lasitakala ngana kulokuthiwa ama-millennium development projects lekhona ma-development laqhamuka kamhlaba, yes, but akayistimulate le economy. Wakhiwe ema-white elephant abomavutso, wakhiwa emadamu lasita i-private sector langawasite emaswati. Mthulini konke letintfo leto tifaka linyeva lekuthi kube ngathi siphekeletele emakhosi nemaswati.
asikethi bakutophila si-enjoye iminotho netibiyo taleli live labokhomkhulu, kodwa siphila kungathi siphekeletele bakangwane ukuthi sibashayele tandla phinze bahlobise ngathi kubobhululu babo nebangani babo emhlabeni. Konke lokho Mfulini kwenteka ngaphansi kombuso waMswati. Umbuso lokukhombisa ukuthi lenye yetinto lesikhohlwe kuyiveta Mfulini ukuthi Mswati akakholelwa emfundweni. Mswati doesn't believe in knowledge and education yena as a person. Yet lokusenda sisho lokho Mfulini sibangwa yini? Ake uthathe Mvunankulu Maphe, ngifuna ukuthi Mvunankulu i-cabinet yamaPhevu. Maphevu might have not been to school kangako, but he was a major general in the army, a well-celebrated and respected man who organized the army from 1973 until ashone, I think, 2018, noma labo 80, beginning of 80s. Maphevu was a professional army general. Maphevu was anti-corruption. Le tinkhundla tanela ukuthi tibone ukuthi uze so passionate about fighting corruption. Umlangeni wake wathatha i-trip waya eSwitzerland eve ukuthi lalabagangako labala embusweni laba ku-cabinet labanye lebe bangaphasi kweminister lebe bako-ministers e-cabinet yakhe banema-accounts eSwitzerland. Wagibela indiza Maphevu wathi ufuna kuyobona, ufuna kubabopha labantu abagangako. Bagijima ngenhlobo bakha indlela yokumsoqoya. Sikusho ngembawa thina siyiphudeme ukuthi Maphevu wabulawa dinkhundla. Lenye nje into lesayifuna Mthulini ukuthi there must be an inquest about the death of Prime Minister Major General Maphevu Dlamini, who was a diligent and anti-corruption leader. Kule cabinet leyo yamaPhevu wakuna Dr. Hyde lobekang Minister of Health. He was a doctor by profession and Minister of Health. Ungako i-health yangaleso sikhathi beyisesigabeni beyingloku besibekisa ngako Mfulini ukuthi tifo letiningi beyikhona kuthi lapha beyinabo dokotela isebenda. Namu Mswati sike sambona enda standard 5 amenda Minister of Health. Lokho kufuna ukukhombise ngaphandle kokuthi ngababe ukuthi Mswati doesn't believe in education, he doesn't believe in professionalism. Kungako akhetha a wet behind the ears minister, prime minister in the form of Russell. Lode umlandvo wepolitiki, lode umlandvo we track record lenwenta ukuthi ungambeka ehhovisi leliphakeme. Tonke ke letinto leti Mfulini. It's not by accident that then niMaswati nilanti khanza namhlanje khona khona. Sifuna nje kuyibeka leyo ukuthi thina seyiphudemo sithe Maswati sesifikile lesikhathi ngeminyaka weliswati ukuthi asukume ngoba nakakati bambelela atawuchubeka abhadale ngemphefumulo yawo ngenxa yaMswati longa namsebenzi nawo esikhundleni Mswati uhamba athenge ama-shares even kulama funeral parlors bonifuna ema-prince nema-princesses angema-directors etinkapaneni ma-funeral parlor. Mswati uyisibona siyibhizinisi ngisho sesifile Mthulini. Mswati uvula tinkampani tabo-Shylock lapho khona abantu abenkosi bangema-directors benda ema-illegal loans le according to the Consumer Credit Act of 2017 mangikhumbula kahle akukafanele ukuthi ema-civil servants nabantu abasebentako nasawufika esigabeni lesithide uchubeke unikedwe iloan. But tinkundla bo-Shylock emabhange lapho khona Mswati ayi-director khona nebantu abakhe nabobhuti wakhe bafaka eMaswati emgodini wekugcina wetikwelede leti illegal nanekungekho emthethweni namabomu. Ngulenye yetinto Mthulini lesithi thine tinyonyana kufuna tiyisukumele tikwelede letingekho emthethweni
lesifakwa kuto ngamabomu ngoba Mswati nabobhululu nabobhuti wakhe nabosisi wakhe nebangani bakhe basifaka ngamabomu ekuhluphekeni ngoba kuhlupheka kwethu kubo kulizulu lelenda Mswati abe nginamba abe ku-Forbes kunemagazini kunelibandla lokuthiwa i-Forbes leliveta abantu abanjini la emhlabeni. Mswati ungilabanye lababalwa as a leader who is filthy rich, not just rich, filthy rich. So thina seyiphudemo sikusho ngaphandle kwekwesaba nekuncikaza kuthi Mswati usisengela eliphondweni, Mswati usishaya ngemfe iphinziwe, lokuningi la kukhulumako kungemanga laluhlada. Akasiyo inkosi leqotho, akasiyo inkosi leta nempilo lephilako nalekhosile. EmaSwati nakatawushaya siphingeletane kuhle kwemphisa atawuchubeka abhadale ngemiphefumulo yawo. Ngeke nangabe bantwa bethu sibathanza ndlulile sibashiye kulolu tabu lo. Thina seyiphudemo sithi good shortcut, nothing but the revolution and seizure of power, and that must happen today. Ngaphandle kwaloko likusasa lethu liyombisholo futhi sitawuphilisa kwetilimo lapho khona Ya no siyabonga kakhulu Sekela Mengameli, ngibona ngathi insambo takho secishe setilahlekile lapha, kodwa ke besekuvakele Sekela Mengameli, ngicabanga ukuthi umlayeto wakho uvakala kahle kakhulu khona emakhaya, ikakhulu indzaba yokuthi kude eMaSwati lokufanele sikwendiwe ngaphandle ukuthi ketulwe lento le. Ngifuna ukuphinza lokho eMaSwati atokuvisisa kahle emakhaya. Ngoba eMaSwati asive nawo lokhanya ukuthi sive lesinye isikhathi lokhanza ukuthi sibhekise emehlo phasi. Thine kumsebenzi wethu ukuthi eMaSwati akabhekise emehlo etulo. Kufuneka ukuthi eMaSwati uketulwe uhulumeni wenkundla. Lokho kuyawusebenteka ngeke kucale kuketulwe yena lo Mswati nebantu bakhe. Kude live eMaSwati leli lemuntu. Live lesive nako lesifuna ukugcizelela. Sesitawephetha ke eMaSwati lihlelo singakaphethi sifuna ukukhulumisa indzaba yabomake naleti khwama letikhona la eveni. Nasibuka tinombolo comrade Sekela Mengameli, ngathi ke comrade Mengameli wabomake tisikhomba ukuthi bomake eveni ngibo labaningi kunabo baba. Kodwa masithi siyabuka letimali lokuthiwa tiyakhishwa la etinkundleni nakuphi kuphi atifiki kulabo mali. Sike saba lelihlelo la Mengameli sikhulumisa ukuthi thina ngekucabanga kwethu yini lengentiwa ukuthi bomake noma ke timali la eveni timikiswe le etinkundleni la kunalabantu. Sabekisa ukuthi kule budget lekhona nje na ungathatha 1 billion ummikise le ndase etinkundleni kungentekane empilweni leMaSwati. Saze sedlula sathi na ungathatha 2 billion kulo 33 billion lokhona kule budget, uthathe nje 2 billion uthi cha lo 2 billion lo ngimikisa le etinkundleni la kunala Maswati khona, bese naleti nkundla tiya professionalizwa tibe ma centers of development rather than political centers. Kuqashwe bo CEO la tinkundleni instead of indvuna yenkundla. Ukhanye nje silima ngeke nyathi sinasi mohlwana sekuthiwa siyindvuna yenkundla sikhethe bani. Kanti kufuneka bo CEO laba labantu labanama qualifications ema MPAs, bo development studies, sustainability studies, all those things. Nabo bani lafuneka ukuthi bayele bayophatha letinkundla. Le tibe ma development centers eMaSwati. Tinake labo gogo nabomkhulu nabomake le emakhaya. Asikuboni kwenteka lo. Sifuna ke kuva Mengameli sovalelisa ukuthi nithini nenibomake nithi ngiphi indlela letingentiwa ukuthi bomake
bathole imali ngoba ngifuna kugcizelela kokuthi sihlale sithi thina la ehlelweni visionary perspectives eSwatini sifuna abantu babe nemali thina lenza bayithi abantu abanake umculo bathandaze inonsense leyo sifuna thina abantu bathole imali yekuthi isebenza batawuthandaza sekunemali ekhikini nako lesikusho abathandaze abantu kodwa bathandaze sebanemali emakhikini abo kufuneka ethi uhulumende asebenze indzaba yokuthi bantu babanjani nemali evele nine-ke comrade nibuka kanjani leyo ndzaba leyo sikhumbule-ke Maswati akithi siselihlelweni i-visionary perspectives eSwatini nichubeke nilitsinze likinobho i-share button lekushelelisa letinkulumo tanamhla kuze tifike le nale emakhasini emoya sitewutholakala kahle khona emakhaya nginika wena Ngiyabonga Ntuleni. Inkinga lekhona lenkulu kuleli ve ukuthi isingena nje esikolweni ka-grade 1 noma le enkulisa siyofika ka-form 5. Lo hulumende lokhona akakhona ukumfundzisa umuntu ngemali nje ukuthi imali yakhiwa njani, imali iphatheka kanjani, imali ungayenda njani ukuthi iphinzaphinzane. Kutaba lukhuni-ke Ntuleni ukuthi sesitawucala leti nhlangano noma singaticala Ntuleni ngalokuthi site lwati lolenele ngetindzaba tetimali sibomake kuyawusenda ukuthi sithi siticala leti nhlangano tibe tifa. Kumcoka-ke ukuthi silithole lo lwati kucala lwekuthi le mali yona mbambambamba iphatheka kanjani. Kepha-ke siliphiko lensika yenkululeko eMaswati la kubomake sithi nje bomake ababuye silwe nahulumende wemgcilati sitawukhona kufika kuhulumende wentsandvo yelinenge la khona sitawuvumelana ngavilinye ukuthi lo mnotfo sitawebelana kanjani simaSwati sitokhona sonke kuphila ngalokunetisako nekuphila ngelizinga lelifanele simaSwati hhayi lokuphila ngekukhangetwa emihla nemalanga. Sisho njalo nje sibomake abasukume babuye silwe nahulumende wemgcilati ukuze sitawukhona kutfola hulumende wentsandvo yelinenge. Leyo ndlela leyo-ke Ntuleni itawenta ukuthi sikhone kubomake siphile impilo ngalokuphelele ngoba kwanyalo leli esiyinikwa nguhulumende lapha ka-RDF asiyiboni ikhona ukuthi isiphumelelise. Sibona tinhlangano tiyatalwa tiyafa nalabomake atibaphumelelisi. Kungako-ke Ntuleni sithi asibuyeni silweni nahulumende wemgcilati kuze sitawuba nahulumende wentsandvo yelinenge. Ngiyabonga Ntuleni. Siyabonga kakhulu President livi labomake liyevakala siyethemba ukuthi nabo bomake emakhaya basethamele la ngoba siyayisibone lapha mengameli sekuthiwa silithango lwakhe ubone ukuthi awu eMaswati nebakithi kuthathwa le culture kudlalwe ngawo aparticipate ekuhluphekeni kwawo sifuna-ke ukuthi liphakame lizinga lekuthi bomake bangenele kuwiswa kwetinkundla Maswati emakhaya ngoba sifuna kuti wisa tinkundla kufuna kube clear lokho ngileyo i-agenda lesisetikwayo sisatifuni tinkundla system yasobhuza kadzafa sobhuza nga-1983 ngeke sibe solo sigcilatwa isystem yakhe la yakha nga-1978 lekukhanya kokuthi ayisisebenteli vele njengoba bashito labaholi kokuthi indlangayo yalaba bakangwane eMaswati endiwatlini sengitawuniketa wena nje DP ngifuna lokho ukuthi ngendlule kafishane ukuthi sibonani la kuleti nkulumo lesesitibonile lesitikhulumisile sibona kuhlupheka kuyanza eMaswatini buyajula buya ngekutinta sebuze betayelekile eMaswati lamanengi acabanga ukuthi lokuhlupheka vele yintfo uNkulunkulu lawadalela yona eMaswati lamanengi njengoba sekushito sekela mengameli aphethe tikwelede kakhulu kulomnotho lo ushito women's president comrade baxolile ukuthi le miholo leholwako ngemasenti eMaswati ayahlehla la kuleli nyalo sekungene na i-betting culture
eMaswati ayagembula aphilela bo Betway angathi nabo Mula Sport sengile iculture eMaswati laphilela yona kude uhulumende lokucabanga ukuthi laMaswati ngitiphi inhlelo lesingadenda ate uyekela kuphila ngegembula nabo Mula Sport nabo Betway abe netinsita tekuphila laMaswati ethi kwaloko sibona uhulumende weMakhadane hulumende wetimbadane hulumende weMakululu hulumende wetinvala lomunya laMaswati eMaswati asonzile akasakhoni ngisho kuhamba lelikhadane selikhulu lenga lenkomo lesimo eMaswati lakuso Mswati comrade DP ukhuluma ngekuthi uka Forbes he's worth 3.6 billion emalangeni that's 200 million according to Forbes 3.6 billion unemajet unetindiza letimbili leta customized letindiza leti tisikhoste imali not less than 1 billion ukuthi tibe khona in terms of nje kuthengwa kwazo diphinde di-customizwe la ngekhathi menge lizulu eMaswati natha emanti emadanyini kanye netimbongolo emanti langcolile emanti lanabo tuberculosis ngathi ibilharzia njalo ngesini Maswati emanti lanabo bilharzia sifo lesasigcina ngema 90s sisakhula eMaswati natha lapha njengoba ke sisho ukuthi ngumnyaka weliswati lo yini diphile kufanele sivele siyiconze ngco manje kuze kuthi laMaswati ato ukhona ukuthi le mali mhlawumbe igcina ifikile nakuwo ngoba nyalo we have a billionaire king and a poverty stricken nation impela Maswati we need an alternative ngeke leli vele liphile singakalichamisi lelithumba leli ngicela ukuniketa ke DP ukuthi nawe njengoba namengameli asasongile usonge nawe mhulu wami bese soyavalelisa Siyabonga Ntulini sicolise sijubekile inkinga yaMswati nje ne-internet nedatha ngoba konke vele usihlasela macala onke Ntulini kuphendvula le nkulumo lenhle lo sovele wayihlahla indlela kuyo kude shortcut Maswati lamahle kude futhi uNkulunkulu wehla Jesu weta kanye lamhlabeni angeke aphinza abuye wasinika onke amandla ukuthi busathane lesibhekene nabo singakhona kulwa nabo sikhiphe ekuhluphekeni sikhiphe eGibhita siwabonile lamanye amave tive khona la endasini neAfrika tibhekene neGibhita lengetulu kwaleya Mswati tikhipha so sipho demo asifuni kunyenga sifuni futhi kutimbandzakanya nekuniganga ukuganga ngani sinendise info noma sinisekele sithi hambani niyokhetha nikhethe uhulumende lotawuhamba ayoba imfumo kaMswati thina siphuthe emoya lesikwendelo sifuna Ntulini ukuthi kude futhi magic lesiyiphethe sifuna kusho ukuthi kwekucala lokutawendeka noma eMaswati lokufuna akuthathe tonke letinkinga eMaswati lanato tifanele ukuthi sitisebentise njengetindlela tekuthi sihehane sodwana si-organizane sodwana ukuthi sisukume sisiconze ngco kumgciladi siyavuma ukuthi Mswati sowuthethele igiya lokusidubula lebekakwenda nayitolo mhlawumbe lokwehlukile nyalo ukuthi uphakamise lelizinga lekubulala and so nesibinzi akasesabi
ukuthi abula ebaleni kubona wonke umuntu njengoba sathi ukuthi sibonile abulala eMaswati langetuko amakhulu amathathu kusukela nga-2021 kuze kube namuhla. Lo sikhuluma ngeke sibe simkhumbuta tihlobo tethu adikho, tihlobo tethu tinetinhlavu emtimbeni, bantfu bethu bete imilende, bantfu bethu bete imikhono. KuneMaswati lete mangcwaba langangcwatshwanga, imoya yawona namhla lokhu ikhala etigangeni ngenxa yetinhlavu taMswati nabangani bakhe. Kufuneka sitilungiselele Maswati akithi, njengoba sesibonile asaphikisani nyani, ngoba ePitolo besina siyisho lento siyiphutemo sithi uhulumende lona enhlitiyo lembi, kube neMaswati levangathi hayi mani niya exaggerate niyenda hayi lo muntu uyasikhathalela akalali uyasebentela usifunela imisebenzi. Nyalo saphikisani nyani ematshwaleni emasontweni la sihlala khona sonke siyavumelana ukuthi sibhekene kube ngikaZulu besitathi live libhekene nengwadla ngesizulu kushiwo njalo, sibhekene nenkiyankiya, sibhekene nengodi lesembi kwethu. And not only for ourselves but for our children we must organize ourselves and seize power. Sesifikile mfulini isikhathi sekuthi eMaswati angashayi isitungeletane aqonze ngqo enkingeni, inkinga sishito nayitolo ukuthi inkinga laSwatini yinye, umbuso wetinkundla, buso bawo lokuyinkosi Mswati wesithathu lengasebenteli eMaswati, betisebentela yona nabobhululu bayo. Lo mfulini sikubonile ngema-80s kwake kwaqhamuka lo somabhizinisi kwakuthiwa ngu-Fernandes aqhamuke eNigeria, tafika tinkundla Skebengu kuthiwa ngu-Fernandes wasaniketwa i-diplomatic status, savula amabhizinisi saphasapha kulelive, sacasha eMaswati emva kwaloko sawashiya esigangeni. Sibonile ikuphinza tinkundla ngana ngumfowethu labathi ngu-Ashraf, lo yi-controversial ambassador yase-Asia, naye lo ngubhululu wetinkundla, naye ufake esandla esikhulu kusikhuthuza nakufika kule tinkampani taka-health netinkampani nje letisephihlisa letingacaci kulelive ukuthi tisebenta ngabunjani. Lo sikhuluma kunanangumbhemi walapha eZambia Mfulini, sesigcina labathi ngishakanti, uthatha kwasani uyabutha ngubhululu webukhosi, ngubhululu wetinkundla. Konke lokho Maswati akithi kubufakazi bekuthi bukhosi tinkundla abusebenteli thine, singakasukumi tiningi indlela lesingasebenzisa Mfulini, futhi tonke ufuna sitisebenzise kube bede lesithi lena angeke isebenze. LiSwati lelikhona kuloya aliloye, LiSwati lelikhona kutoyitoya alitoyitoye, LiSwati lelikhona kuthandaza kalithandaze, LiSwati lelikhona kuphatha sagila aliphathe sagila. Sithula hlahleni sibhekene nengwadla, sibhekene nemthakathi, lo thakatha hayi thina kuphela, uthakathi nelikusasa lebantfu bethu. Ngeke-ke Mfulini sivume thina siyiphudeme ukuthi likusasa lebantfu bethu lesithi siyabathanza, lesithi bangumlibalo yembili, silishiye, sibashiye kulolu dzaka lolu. Sesiphilile thina nabobabe nabogogo bethu nabomkhulu bethu kulolu dzaka lolu. It's enough. Emazeze asebukhosini lehlulwa nesikolo, laganga ngaboshwa, lasemabhodini ehlulwe esikolo, siphelile isikhathi sale Mfulini. Akhona lamanye ama-monarchs Mfulini, la iLesotho sinenkosi yakhona ine-LLB yafunza, yive ize ide emandla kangakanani ipolitiki, but yafunza nje. Emakhosi singawabala, emakhosi in the region that have invested in knowledge and education. Lenye isizathu letenda ukuthi tinkundla kufuna sitiwise, Mswati has dropped the ball in 276 years of recorded history under this family, the most educated king lesike saba nayo
in 276 recorded history is Sobhuza wagcina ka-form 3. Lele khona is below that. Labetako uyabona na ubuka ke lembili akuthembisi kakhulu ke mfutini. So ngaleso sizathu Maswati siyanicela siyancenga siyanxusa ngato tonke indlela lona longakhona kukwenda akakwende sibambisane sithelelane singamsekeli Maswati any political structure and project lasendawo. We will be mortgaging the future of our children. We will be participating in our own oppression. We will be as charities. Anyone who participates in decision structures of Mswati's government is a sellout and is as dangerous as Mswati and his friends are. Only those labafuna chinjo abafake sandla emasondo athulile mfulini and kuyasigulisa kubona emasondo sicetha kufihla umholi wemakatolika babe Papa Francis and ithina usikhumbuta umholi babeNdlovu Bishop Ndlovu lo bekalwele emalungelo kulelifa. Siyawamema emakatolika, they are missing in action. Siyayimema i-Council of Churches, you are missing in action. Asifuni ukukhuluma ngale gebengu letinye letifaka emajazi letithi tiyakholwa tisho tithengisa liqiniso. Nekuma emkhathini isikhathi saloko siphelile. Tonke tinhlanga lo mzabalazo Ndvuleni awusiwe Phutema, awusiwe ma-progressives, awusiwe wababe makhanya lo mengameli wePhutema. Lo mzabalazo lona wemaswati kulo mnyaka weliswati. Asisukumeni sonke bekunene sende lesingakhona kukwenda ngakhudu ngamkhudu umuntu so long abhekise enkundleni mniyekele ende lokho lakho buhlungu buva ngcono sitawuyilungisa nasenda njalo kodwa nasitawubukelelana sive mandi ngalabanye sende kungathi le democracy yePhutema nalabanye sinelabanye asiyifuni futhi asinu benefit. Sitabe sithengisa ngebantu bethu nebutibulo bethu. Siyabonga Ndvuleni uhlelo lwakho oluhle babe, siyalweseka kakhulu, siyabonga ukuthi usimeme, siyatusa kakhulu futhi siyakholelwa ukuthi luyavula emehlo ungadzinwa Ndvuleni. In fact kufuna sende more wema programs la njengalawa. Sina nje siyiPhutema intensify i-political education ngoba siyathi ukuthi wonke umzabalazo uqala enhloko, uqala ukuthi umuntu aqabange ngendlela lengiyo. Siyabonga Ndvuleni inkosi isisite yasezulwini. Mandla, siyabonga Sekela Mengameli. That is very powerful. Comrade President Wabomag, ngicela ukuthi nawe salovalelisa mholi wami ngemagama akhe ekugcina la elihlelweni Visionary Perspectives eSwatini. Ngiyabonga Ndvuleni, ngiyathanda kuvalelisa eMaswatini. Sekukhuthata nje phinze bomake ukuthi kude umzabalazo lo tawuphumelela nangabe sihlelise ubukelela. Njengoba sathi-ke ukuthi sibomake silithandana lelikhulu kulesive seMaswati futhi sibomake ngithi lesiva buhlungu kakhulu kulokuhlukubeteka lokwendakalako sisive seMaswati. Ngiyakhuthata-ke sibomake ababuye silwe nalobugcilati lobukhona eveni ukuze sitawukhona kuphumelela. Nasingathatha isinqumo sonke sithi namuhla siyanquma ukuthi siyawulwa netinkundla sitawukhona kuphumelela. Ngithi busuku bube buhle kubo bonke laba basilalele Ntoleni. Siyabonga kakhulu mholi wami. Maswati akithi ngicela ke nami ngekuthoba lokukhulu ukuthi sale sifika emaphethelweni alolu hlelo i-Visionary Perspectives eSwatini namuhla. Maswati akithi ngibonge kakhulu ku-Deputy President Comrade Wandile Dludlu. Siyabonga kakhulu Mzomba isikhathi sakho nema-insights losinikete wona namhla la elihlelweni. Sibonga kakhulu kuwe President Women's League Comrade Baxolile Dlamini.
Siyabonga nakuwe Nkosi, siyade ukuthi isikhathi esebusuku nyalo banibana baye bagcine ukuthi babonwe ngaleli khathi kodwa unathi la ukhulumisa wona eMaswati waniketa-ke nelwati lolujulile nesimo lesendekako eveni netinyathelo lekufuna ukuthi sitithathe kuya embili. Ngicela-ke kunibonga kakhulu baholi bami, ngethembe ukuthi nidawuba nebusuku lobuhle kuchubekela khona phambili. Si-Visionary Perspectives eSwatini ngeMaswati akithi sithi siphinde sibonge nanani Maswati kuto tonke tinkhalo telive kuhlalisana nathi la elihlelweni njalo ngalesikhathi lesi ngelisonto. Siyaye sibone-ke Maswati bantu bakhuluma ngekuhlukahlukana abantu abafanani. Labanye abati ukuthi lolu hlelo lolu lwani nekuthi liconze kwendani. Bacabanga nje ukuthi i-talk show ngimamba uphethwe sidunge njalo ngelisonto kuyeta lata uhlabela. Angicondzise Maswati ukuthi luhlelo lolu very serious lolutawumikisa lelive leli embili. Lolungiselela nini Maswati ukuthi mhlamana nilithatha lelive ngoba ema-objectives ethu aclear ukuthi lelive leli lithathwe etandleni tebukhosi. Kude bukhosi lobunelive Maswati, live leMaswati. Sifuna ukuthi silithathe etandleni tebukhosi lelive libe kuhulumende weMaswati loyawuholwa ngeMaswati ngekukhetfwa ngiwo laMaswati. Naku lesikufunako. Umsebenzi-ke lomkhulu loyo Maswati lekungasi umsebenzi lokutawufuna ukuthi siwuthathele phasi. Umsebenzi lekufuna ukuthi siwubambe ngato tonke tandla totimbili sicine. Njengoba besichaza nje evikini leliphelile kuthi konke la eveni kusetandleni taMswati. Bosilulu Royal Holdings, boteMaswati Farms bathethe umhlaba welive wonke ulamakhikhi nawo. eMaswati umhlaba kanti siyathi ukuthi umhlaba nguwona sisekelo semnotho. Sicela-ke ukuthi nisithathe very serious Maswati. Ngifuna nje kugcina ngekuthi ngithi indlela iya empini. eMaswati ngihlale ngisho lako ukuthi eMaswati kufuna ukuthi abe nempi yawo. eMaswati lasempini yona lena ekhona yetinkundla kufuna aluve loluhlelo lesikhuluma kulo namhla i-Visionary Perspectives bese aguqula letibhamu ngoba letibhamu tifuna ukuthi tiguquke eMaswati tibheke le la kunale nkinga khona. Litewelashwa lelive likhululeke kunangumsangano loliphethe kunangumgodzi kawugqwali lohluphekise eMaswati. Sisho njalo nje asijiki sithi lelive leli labogogo omkhulu bethu ngeke sicoshwe kulo sisabalale nato tonke tiganga. Ngeke bobacede babe ejele kungakafanele. Ngeke bantu babe semathuneni bothulani maseko babulawe sibinze. Ngeke kwendeke lokho. We will fight until the end. Noma Mswati angehlanyuka nalo lelive siyambona sokushekile uyaphela la. Utawusheka uzusheka uzufe Mswati. Lelive leli litawuvela kubanikati balo. Nako lofuna ukwati and sikutshela nyalo sewusheka kancane utawusheka even more. Utawufa wadi ukuthi bantu bakho ngeke basigcilate ngalendlela losigcilate ngayo. Ngeke siyitolerate le nonsense yakho loyendile. Ngeke siyitolerate from yourself, ngeke siyitolerate from your children, ngeke siyitolerate from your grandchildren. The time has come to end royal nonsense in our country. It is time. Sisho njalo-ke Maswati akithi siyaye sinase siliphetha lolu hlelo sithi the struggle continues. The struggle never sleeps. Aluta continua. Sethemba-ke Maswati ukuthi niyawuba nembela neliviki lelihle lelawusombuluka liniphathe kahle kuto tonke tinkhalo telivele Maswati la nikhona khona. Siyanithanda kakhulu emakhaya. Nisale kahle Maswati akithi siyabonga.